jedan veliki pozdrav svima ljudi, šta ima, šta nema, dobrodošli na novu epizodu retrospektive, ovdje na Retro Reaktoru. Ja se spremam da snimim jedan gameplay za jednu Xbox igricu, Buffy the Vampire Slayer. I koristim ovu priliku da vam pokažem kako ja snimam gameplay sa ovih starih konzola kao što je Xbox, šta ja znam, PlayStation, prvi, drugi, Super Nintendo, Nintendo i tako to. Pa rekao, hajde da vidite kako sam ja to sve skopču, tako da i vi znate kako to da uradite. Ovo je dakle taj redoslijed. Dakle imamo video signal, audio video signal iz konzole koji ide preko SCART-a na HDMI video konverter, SCART to HDMI. I HDMI signal taj putuje u capture card, dakle kartica koja vam je potrebna da zapišete footage, dakle da zapišete video zapis sa konzole. Ona ide na kompjuter i direktno iz nje imamo HDMI kabel koji ide u HDMI ulaz na TV-u. To je sve dakle prikopčano na capture card. Iz capture karta preko USB-a signal putuje dalje i na kompjuter naravno i tu vidimo taj zapis. Kompjuter ga zapisuje preko svog softvera, dakle preko Elgato softvera koji je došao uz capture card. Eto ljudi, to je način na koji sam ja to premostio. Imate ljude kojima video zapis izgleda kao da su peglom snimali, nisu dovoljno upoznati, trebate ih razumjeti, trebate im pomoći ako možete, ako ovo nekome pomogne, ja sam zadovoljan i to je bila ideja ovo da vam vidim, da vam pokažem kako je to sve kod mene prikopčano i kako funkcioniše. Ima malo posla da se to prekopča, ima malo investicije da se to nabavi, ali polovno ove stvari se mogu naći poprilično pristupačno i to je način kako ja snimam sa starih konzola. Sad sam vam direktno pokazao. Eto ljudi, nadam se da je ovo nekome pomoglo i da ćemo poboljšati njegov kvalitet snimanja gameplaya sa starih konzola. Pozdrav svima ljudi, nemojte jesti žut snijeg.